सुबिदामोन माने थैबो थाङोमोन माने बेयाव दा जथेस्थ गैला माने थैयाथ' टटेलि गैखाला बेजों लोगोसे माबायाबो माने सानायाबो टटेलि माने जोबाखैबाबो माने 95% जोब्बाय only 5% दङ आगोलावथ' माने थाबायनो हायाखै थाबायनोबो हायामोन जानाय लोंनाय हायामोन मोजां जायो आरो थाबायो बेलासिनि गोजोननाय नोंथांमोननो बयनोबो जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नुनानै दिनैनि भिडिअ मा बेखौ मिथिबाय जानो हागौ आरो दाखालि आङो 8 दिननि सिगां जाय भिडिअ खालामहैदोंमोन आयुर्वेदिक बेफोरबायदिनि ट्रिटमेन्टनि थाखायहाय एबा मुलि हरो आयुर्वेदिक मुलि बेफोरबायदिनि थाखाय आं भिडिअ खालामहैदोंमोन गोबां बेमारिया हामनानै रिजाल्टखौ होगासिनो दङ आरो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नाय अब्लानो गासैबो प्रुफखौ मोनगोन नोंथांमोनहाबो बेफोरबायदि बेमारफोरजोंहाय सैसोनानै दंब्ला नोंथांमोना प्लिज आं स्क्रिनाव होगासिनो दङ कन्टेक्ट खालाम रायलायहर आरो थांनानै बे सारजोंहाय रायलायहैनो हागोन आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होगासिनो दंखायो नोंथांमोना जगाजग खालामलायनानैहाय माबायदि बेमार दङ ओरै केन्सारनिफ्राय लानानै बिसिबांसिम बिथाङा फाहामगासिनो दङ प्रुफबो होगासिनो दङ गोजान गोजान जायगानिफ्रायनो बाक्सा बेफोरबायदि ओरै उदालगुरि साइडनिफ्रायबो लांफैनाय आरो प्रमाण फट' ओरै जोंनि खैलामैलानिफ्रायबो बेफोरबायदि थाबायनो हायि बेफोरबायदि दंमोन अब्ला नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नाय अब्लानो गासैबो बुजिगोन नमस्कार কৈ দিব नमस्कार কৈ দিব আপুনি হ্যাঁ কি মানে বড়ই ক শুরুতে লোৱাটো কম হয় কিমান দিন খাইছে কিমান দিনত কি পাইছে এটো বলে হল কি কিও খাইছিল মানে মোৰ লৰাটো এৰি ড্ৰাগছ লৈছিলে তো এতিয়া এসপ্তাহ হল ইটো ঔষধ খোৱাটো বড়দিন মানে आंना फिसालाया सासे ड्रागस लायोमोन आरोना ओमफ्राय दा आं बेनिफ्राय मुलि लांनानै दा सप्तासे जाबाय जानाया दा बर्तमान मोजाङानो बाहेराव थांदोंबाबो बियो जेबो खालामाखै ओरैनो मोजाङैनो फैफिनदों न'आवबो मोजाङैनो ओमफ्राय आगोलावथ' लाबाय थानाय समावहाय बिराद जेबो बुंनो हायामोन राग जोङोमोन दायो बिदि नङा आरो मोजाङानो दायो रायलायनो मानाय मोजां जानायाबो मोजां जायो माने जेनेबा सप्तायाव प्रमाण मोनबाय आरोखि ना खिन्थु खनथाम जानांगौआवहाय खननैल' जानाय जादों दे थैंक यू बायद नमस्कार नमस्कार नों आगोलाव फैबाय ना आं आवगोलावथ' आं फैनाय जायाखै खिन्थु जाहा आफाखौ लाबोनाय जादोंमोन आच्छा माने फैदोंमोन आरो मा जिं हामबाय जोंहा आफाहा जोङो गोजान माबायाव तेजपुरावबो ओमफ्राय उदालगुरियावबो बेजों लोगोसे क'क्राझारावबो दिन्थिनाय जादों ओमफ्राय बेयाव MRI ओमफ्राय CT स्केन ओमफ्राय कलनस्कपि खालामनाय जादों ओमफ्राय कलनस्कपिफ्राव ओंखारदों रिपर्टआ केन्सार होननानै बुंदों आरो डक्टरनि रिपर्टआव ओमफ्राय गोबाव सम बिदिनो ट्रिटमेन्ट लानाय जादों खिन्थु जेबो मोजां इमप्रुभमेन्ट जानाय मोनाखैमोन बेखौ जाहा आदैनि जुगेदि जों मिथिनानै ओमफ्राय आदैयानो जाहा मादार आइ दङ थ' आइखौ लाबोदों आरो इयाव लाबोनानै ओमफ्राय खिथिफैबाय खिथिनायजों लोगोसे इयाव मेडिसिन लाना थांनाय जादों दा मथा मथि माहासेसो जासिगोन दा माहासे कमप्लिटआनो जाबाय नामा दा बेबायदि बारा गोबावलाय जायाखै आरो जाहा फादारा जोबोद इमप्रुभमेन्टआव फैदों आरो इयो सानाय दङमोन उदैयाव लोगोसे बेहा खिनायावबो एसे उसुबिदामोन माने थैबो थाङोमोन माने बेयाव दा जथेस्थ गैला माने थैयाथ' टटेलि गैखाला बेजों लोगोसे माबायाबो माने सानायाबो टटेलि माने जोबाखैबाबो माने 95% जोब्बाय only 5% दङ आगोलावथ' माने थाबायनो हायाखै थाबायनोबो हायामोन जानाय लोंनाय हायामोन मोजां जायो आरो थाबायो जानोबो हाबाय दे थैंक यू नमस्कार মই আজি আকৌ আহিছোঁ আৰু উদ্দেশ্য হ'ল এদিনা আৰু 3-4টা মই ৰিজাল্ট পালোঁ ভাল বিশেষকৈ আজি একেবাৰে হাকুদাকো মাতিছোঁ মই ভাইটিক কাৰণ হ'ল 2-3জন দাদা আহি গ'ল অলপ আগত
ইহঁতে কৈছে আপুনি ভিডিঅ'টো আকৌ এৰক, কাৰণ যিহেতু আপোনাৰ লগতে ৰেজাল্টটো আহিছে। তো মই ভাইটিক ৰেজাল্টটো দিবৰ কাৰণে মাতিছোঁ আজি। ভাইটিক ক'ল তেনেহ'লে অলপ 2 হাত কৈ দিয়ক। তো চব কথাটো কোৱাই আছে একে, কিন্তু 6 মাহ পিছত মই আকৌ নতুন মেডিচিন পাইছোঁ। এইটো CCR হ'ল কেঞ্চাৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে, যিবিলাক বাৰবুদা কেঞ্চাৰত ভুগি আছে, বহুত টকা লছ হৈ আছে, বাহিৰত গৈছে, ক'তবা গৈছে, বিয়া পোৱা হৈছে, মানে এতিয়ালৈকে ভাল পোৱা নাই। সিহঁতৰ কাৰণে গুড নিউজ হ'ল যে CCR এটা কেঞ্চাৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে বহুত ভাল গুড নিউজ। এই মেডিচিনটো আমি পাইছোঁ। এই মেডিচিনটো খালে বহুত ধৰণৰ কেঞ্চাৰ 3rd ষ্টেজলৈকে ভাল হৈ আছে। ইতিমধ্যে মোৰ লগত প্ৰমাণ আছে, মই ভিডিঅ'ত এৰিব দিম ভাইটিক। আৰু ডায়ালিচিছ পেচেণ্ট, বহুত ডায়ালিচিছ পেচেণ্টক মই এইটো মুলি দিব পৰা নাই। 3-4 দিন আগত এই মুলিটো আহিল মোৰ ওচৰত, তো এইটো না আছিল। এইটো ডায়ালিচিছ পেচেণ্টৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া ছিজন আহি আছে মেলেৰিয়া টাইফয়েডৰ কাৰণে, বহুত ঘৰে ঘৰে মেলেৰিয়া টাইফয়েড হৈ আছে। এইটো মোৰ একটা মেডিচিন হয় চুৱেছফুল, য'ৰ বাহিৰৰ পৰা আনিছোঁ মই, ফেভাৰেক্স বুলি। বেছি শ্ব' কৰা নাই মই, আমাৰ বহুতে ডুপ্লিকেট কৰে বুলি। তো এই 3টা মেডিচিন ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত ঘৰত লাগি আছে বৰ্তমান। এইটো লৈ আহিছোঁ। আৰু ক'বলগীয়া একোৱেই নাই, মানে মোৰ অহাৰ এটাই উদ্দেশ্য বাৰ যে আপোনালোকে যিমান পাৰে এইটো অলপ ভাইৰেল কৰক, আপোনালোকে অলপ শ্বেয়াৰ কৰক। কাৰণ বহুত মানুহ এতিয়াও বহুত ফোন কৰে দূৰৰ পৰা, কোৰিয়াৰ কৰিব লাগে। তো মই গোটেইফালে কোচিছ কৰি আছোঁ। কোনোবা কোৰিয়াৰ কৰিব লাগে, কোৰিয়াৰ কৰি আছোঁ। কোনোবাই আহি লৈ আছে, ইহঁতক ডিছকাউণ্ট দি আছোঁ। আৰু চবচে ভাল কথা এটা চনক ভাই, মই খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে এটা কথা চিন্তা কৰিছোঁ যে বহুত গৰীব মানুহ আছে না, অলপ পইচাৰ কাৰণে মেডিচিন ল'বলৈ টেনশ্যন কৰিছে। তো মই কৈছোঁ আপোনালোকে পইচাৰ টেনশ্যন কৰিব নালাগে। খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে স্পেচিয়েল অফাৰ, মই 15% অফ দিছোঁ। মোৰ লাভটো নালাগে। যিমান পেচেণ্ট এতিয়া মোৰ লগত আহিব, আমাৰ ক্ৰিটিকেল পেচেণ্টবিলাক, বহুত গৰীব মানুহ আছে, খাব পৰা নাই, তো ইহঁতৰ কাৰণে মই 15% লেছ দিম। আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহিলে হ'ল। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।